uwo mukecuru arambwira ngo uzombwira washize ibiheko byanje ngo 7 uko ndakiranse 7 se wari wabimumazeho 7 byose narindi mu masengesho anzanaho urubanza nimwe udumangiye ubwira icumwe muri Yehuduma se niho wari wabifate cyangwa yarafashe mbere yo kubifata no kutabifata sinzi uko byamugendeye ntabwo wari wafashe jewe yansanzaho gusanze mu ndi muri topic yo kuvuga ku burosi sinzi muri topic yo gufata uburosi okay arambwira ngo wa muhungu ngo wa mwana we ngo uzombwira washize ibiheko byanje 7 ngo kandi uzombona jewe ndi umuhamya wabonye aho gushamburiya kuba jewe ndi n'umuhamya wagiranye urubanza n'umurozi urubanza rurije ko umugabo wavuze ngo nave mu mwijima ndaguha abahamya aba kandi n'abagabo b'abakristo bizewe no muri societe yacu batobesha ugira nimero z'umushumba witwa Gatako Mzee Gatako uba Canada ise wa Dairo jewe ngira nimero za Dairo aho Dairo araguhizase kandi Dairo ni umugabo w'umuhamya w'umushuti yanje twasenganye Burundi naje ndamuzi ko atagira amayi ku bakunzi ba Murenge Top TV ndabiyegereje cyane ngo amahoro y'Imana bane namwe mbahaye ikaze abantu tutare duherukanye o tarakora subscribe nyabona kandaho kugira ngo ibiganiro byose tujye kuzajya dukora uzajya ubikurikirana ku bwinshi mwabonye ko twongeye tugarutse hari hashize iminsi nko mu minsi yo hambere ntitwari duherutse gukora ariko nko muri kuno kwezi twaragarutse kandi tureta dukomerezaho yego turabakunda cyane abatanzi harigebwa bari ubwa mbere umbonye nitwa Irene Mwamikazi hano ni kuri Murenge Top TV ngo haye ikaze cyane ngo dukomeze tubane usharinge no ku nshuti zawe kugira ngo dukomeze twaguke biko kwiza uyu munsi sindi njyenyine mfite abashyitsi badusuye murimo murababona reka ntanga ikaze kuri mwene data wo tujya dukunda kuba turi kumwe hano kugira ngo tubone uko twakira umushitsi twembi karibu amazina yanjye nitwa Martin Muhirwa ya turana kuri Murenge Top TV tukaba turi kumwe n'umushitsi nawe yakwifuka yego murakoze cyane tugira amahirwe yo kwisanga kuri Murenge Top TV asante tunabashimira kutugirira icyizere kugira ngo mudutumire mwarakoze je nitwa Rohana Marshal murakoze cyane abantu mu munsi tugire gutya nkaba ni dubusinzi ko kuri Murenge Top TV muzamwegera ahubwo ndumva ko warugiye gusiga kantu kagize gakomeye rugenza n'ibyo ushobora kwakunda sinzira baraho ishobora biri areka tubireke mwene data rugenza turamusuhuza ari mu rugenza yarazindutse agira abanguke turamukumbuye ino rero tuguhaye ikaze hano kuri Murenge Top TV Kadeza ngo na Sepak bari bagira ukuntu bagaza biyegerezanya ba Sepak ni bari baza bangu murakaza bindate n'imana ho mugisha Kadeza sinzi ko ntizigire kazi ko bitaka amashikana gatatu nuko gatatu nawe rero turamwiye reka tuzobaza kwa twirwaneho nakore abariko tuzoza kuri ya rugenza yagize rugenza nitugushoboza tuzobukora ubutaha ahubwo nyine kuri kwa rugenza niko tuzoza tugira turakwiyegereje cyane hano ndayizera ko abantu atari ubwa mbere bakubonye wagiye uca ku social media menshi hariho abantu bakuzi cyane abantu baho ngaho abo ngabo barakuzi cyane hari abakuzi kuri media kuri information ziwacu hari n'abakuzi mu gitaramo mu kanisa mbese mbere ya zino ntambara hari abakuzi mu gitaramo na nyuma yazo aho bombi wazwi n'ibyo bintu byomeza bikuru no kuvuga ngo kuri social media mu gitaramo hose arazwi no muri twirwaneho yewe aho ngaho ndumva utakuzi nawe arabakora wari usigaye atamuzi nawe arahita amumenyera hano n'uwo nguwo ndiwe nawe nampekeje mugana kadutangire na topic turayigutinda twihuta rero na topic y'uyu munsi n'umushyitsi wacu dufite uyu munsi aratangira atubwira uyu munsi tugiye ntabwo uyu munsi ubu nyine ntabwo tugiye kuganira bino byatwirwaneho tugiye gutangira ibintu byo mu gitaramo yego siko yego siko ubonye ariko tutaje gutangira iyo topic dutangiriza reka rero dutangire ubundi noneho ugiye kwibwira abantu mu gitaramo atari ahandi aho handi hose bakuzi noneho mu gitaramo neza wowe ninde wo mu gitaramo jewe mu gitaramo
nitwa amazina ni yayandi n'ubundi nitwa Ruhana Marshal. Hariho abantu nguzo ugasanga afite amazina afite n'akandi ko mu gitaramo azwiho. Ndako. Wowe nta bantu barandi no. Ndaza bita wenda ngo ni kanaka. Nayo niyo mazina yanjye. Yakwinjira ukumva bakomya amashi muri ka kantu. Jewe pi. Baza bayakoma muri Ruhana Marshal nyine. Arahagisha. Nizera umwami Yesu. Umwami n'umukiza wanje. Asana. Ndi umukristo ndakijijwe. Cya kabiri ndi umuyumbe. Wemera Imana n'imirimo y'Imana n'impano z'Imana. Mfite n'akarere mpagarariye mu kiyumbe kacu ka Umoja, ndi perezida waho. Okay. Perezida w'abayumbe Umoja mu karere ka Umoja. Muri make uwo ni we jewe mu kiyumbe. Wenda hano nsize neza kuyibuka naho ndaza kuhavuga wenda murakoze. Izo ni ingenzi ubwo birahagisha ko ushaka kumenya. Ukaba umugabo wubatse. Ndubatse mfite umudamu umwe n'abana babiri. Madame wanje yitwa Aime Nyiragiciro atuye Amerika yitwa Kentucky Louisville. Nabo ndamusuhuje n'abana ng'Imana ibagirire neza. Turamusuhuje kuri Murenge Top TV. Tumuhaye ikaze nawe hano kuri Murenge kuko nimba umugabo yahageze already nagomba umugore agomba kwa subscribe na share na comment n'abana bose gusura cyane. Ni umuntu mwiza wubaha Imana. Turamusuhuje cyane. Wubaha n'umugabo wiwe. No kuvuga ngo ni umuntu muzima rwose. No kuvuga ngo ubundi ntiwo kubaha Imana ngo usiga umugabo. Ntihande hayo bawubashe. Bikaba ari bazatubwira ngo dukunda Imana. Ngeze hano ngasanga mwaburaye. Kubaha Imana no kugwicurya wewe waburaye. Suko. Mugiye ngo usize wabwiriwe banasuzugwa Imana kukurusha wewe. Wabyumvishije. None se abantu tukiraho ko abantu benshi usanga bavuga ngo twizere Imana ariko bakavuga ngo nguve ku bantu. Ese wo kwizera Imana ukura amaso ku bantu vanga Imana. Umuntu yumva ku bantu agakurikira Imana gusa. Yesu yaravuze ngo tuyihanga tumuhanga amaso. Iyo duhanze Yesu amaso azadutegeka kuyahanga abantu. Guhanga Yesu amaso no guhinduka ukava mu byaho ugahinduka umukristo. Ukamutumbira akabivyiringiro byawe. Ariko Yesu adutegeka kureba abantu. Iwe twe dutegekwa kureba Imana, tubitegekwa n'umwuka. Twamara kubona Imana ikadutegeka kureba abantu. Ni ukuvuga ngo iyo utarebye abantu nduba warabonye Imana. Iyo ubonye Imana ureba abantu ukabagirira neza. Itwerekeza mu bantu. Kuko wibutse n'ijambo ry'Imana yaravuze ngo abantu benshi bazovuga ngo mwami twakugiriye neza ryari. Ivuga ngo cagiye mwagaburiye ipfubyi, cagiye mwafashije abambaye ubusa, cagiye mwagiriye neza batari bafite kugirirwa neza. Ngo niye mwabikoreraga. Nukuvuga ngo twe donc muri mathématique muri secondaire akantu twita ngo ni relation réciproque. Kagira ga flash kagenda akabana kandi kagaruka nukuvuga ngo utangisha ukuboko kw'ibumoso kakira nukuvuga ngo dutegekwa kureba Imana nayo ikadutegeka kureba abantu kami gucurika ku iyo hatari ukureba abantu ndo warabonye Imana iyo hari ukureba abantu warabonye Imana so rero abantu bagiye kuva ku bantu yego abantu batunga za mpesa z'abandi Abuno uzutunga ngo tunzana gatunze mpesa yiwe abamufise igiti cyangwa bari bamuntu wamwandikira wanze akabura ngo nanje ngo nikomeze si kwameza konte nini si iruti yawe batunge za mpesa z'abandi ariko ari azaba barabonye Imana ariko ari gihe baba bafite ibibazo bibarenze ibibazo no gasanga ku bene wacu usanga uri umuntu wagutse ufite kwa sobukwe iwanyu inshuti abo mwasenganye abo mwiganye none bose bagutura ibibazo cyarimwe usanga umuntu mu gitondo kimwe yakira message zirindwi ejo akakira 8 ku kindi cyumwe akakira donc uni muskurikira akakira 9 none nazireba ku kwezi urasanga yakira message z'abantu 30 ni ugukora tayo cyangwa 40 zimubasaba ifashanya akabura gukora imanaje ureke no hanze na hano wewe ugira benshi bakwandikira ngo ndaburaye mpeza ifaranga zo kugurira abantu n'imbuga tuba turi ku mbuga z'amakwe turi ku mbuga z'ibiriyo duhuriye mu makanisa dutanga imisanzu ya buri kanisa duhuriye mu ministeri duhuriye mu bibazo by'ubwoko biri wacu mu ntambara ibyo byose ibibazo byawe personnel nawe ubwawe ibyo byose bikenewe kugeza ku ishatu zosengana n'iyinga iragukeneye iri ku isoko siko kuri nayo iri kuri temple yawe nukuvuga ngo iyo bimeze gutyo rero
si ngombwa guca umuntu intege ahubwo uzomubwire ngo reka tuzorebe ubutaha aho kumubwira ngo ntaco nzokumarira kuko ubutaha uzi kuko uzuhembwa ubutaha ushobora kuzamubwira ati byahuranye n'ikibazo cikiriyo ntibyakuza ariko reka ubutaha reka nkurebere hari igihe biza birangira umugiriye neza akavuga ati ndabimenye neza ko cagiye wambwiye ngo ubutaha byabaye ubutaha byarasa bamuremye agatima buryo ariko kubwira umuntu ngo taco kumarira cyangwa kumwihorera ubundi kumubwira ngo ntaco kumarira bimwongera imbaraga zo kumuca intege ku kibazo afite cyangwa ntumusubize yakwandika hari n'igihe akubwira ati bagiye kunkingira inzu mpezi $100 n'ishuri inzu ukamubwira ati mfite ibibazo byinshi ariko ngiyi 20 byibura ubuguriye abana amata kurya umusapotinze mu rwego rutangaje iyo yagize imana akabona abandi babiri batanga 20 bya 10 biza byuzura cyangwa agaheza nyine inzu makeya ntamukingiriza akambwira ati yandi abantu bazige gutunga ubumuntu bazoreke gutunga ubunyamaswa muri bo iyo utunze ubumuntu muri wewe unezezwa no kumara isoni za mugenzi wawe iyo utunze ubunyamaswa unezezwa n'isoni za mugenzi wawe ako kantu karagise iyo utunze umuntu unezezwa no kumara isoni kuri mugenzi wawe ariko iyo utunze ubunyamaswa unezezwa n'isoni za mugenzi wawe mbese aseba asuzugurwe inyamaswa ntitinya isoni hari igihe umuntu yikuramo umuntu akambara ubunyamaswa akakuramuza mu kinyamurenga ukumva n'umunyamurenga akuramukira ubunyamurenga ariko muri we intérieurement afite umwambaro w'ubunyamaswa niwo wa wundi uzubona nk'ibi byabaye ubunyine ugasanga umuntu harabandi bari gutana ama video y'inyambara busa hanze ugasanga umuntu anejejwe no kudandaza ubusa bwa mugenzi we akarangura ubusa bw'undi muntu ngakurya abantu bari kurangura ibitengisiri akabudandaza siko kuri akabukiraho uzikungukira uraho ubusa bw'undi muntu ukabucuruza ukabungukiraho uba wiyambuye ubumuntu uba wiyambitse ubunyamaswa kuko inyamaswa ni idatinya isoni ukadandaza ubusa bw'abandi igiteye isoni wowe ukagihindura kapito yo kudandaza uba wahera ako ngako nako bazakavugaho uburyo kabubiri ndoni yarigi imuvuze hari abantu benshi bazoyumva kandi banayishigikira ari nayo mpamvu uzona abagabo benshi n'abapasteri n'amakanisa bamagana ibyo bintu timureke nimba zanagaragaye muzekeriyo noneho abandi nabo bakavuga ati no se ni ikosa rifite nde rifite uwayamamaje rifite uwabishyize kuri YouTube kudandaza cyangwa rifite nyiri bwite wagiye kwishiraho kuri social media wenda yifoto yambaye ubusa cyangwa yagiye kuryamana n'umugore w'abandi cyangwa umukobwa yamara nimba baza bifotora nimba baza bikamera cyangwa nimba bamwe bateze mugenzi we yambushe sinzi se none ikosa rifite nde ndakubaza ijambo rimwe ari kandi aryo ririmo igisubizo uyu munsi uhuye n'umusazi hano twirirwa tubona abasazi mu mihanda agatora ibuye kari gutera nawe ukamutora irindi nawe ukari gusubiza abahaye babakira uruhande ninde wabona ninde bokwita umusazi wowe muzima wowe ufungo ndetse bavuga ngo twahuye n'abasazi babiri baba baterana amabuye nimba umuntu agize ubuhanya sinshigikira gukora amakosa ngo abantu bambara ubusa sinshigikira n'abakora iyo mirimo mibi ya shetani ayaye ariko niba umuntu agushije iryo shano bikagenda uko byagenze warangiza nawe ukabadura iryo shano aho riri ukaja kuri dandaza wewe ahubwo urarusha wa wundi ubugome kuko urya yahuye n'impanuka hari ejo bundi hari umuntu wambwiye ko iwe yigeze gushora n'amafaranga ari mu bihugu ngira ngo niba ari Dubai aba mama bari no muri Afrika yabimbwiye asa no umbwira ko yakijijwe ibyo yakoraga wenda ziko jewe nkenye ndo mama nduye muri Afrika akansaba ko tuvugana nambaye ubusa nta myenda nambaye akanishura mbere iwe yama video akaba yoyigira ate yoyacuruza afite wenda isoko y'ama video yabambaye iwe nimba yaranguye kuri $50 cyangwa 100 afite aho yatanga ibo bamugurira kuri 300 500 urategera cyangwa zoyashire kuri YouTube kuko ari yararebwa gusumba makuru meza ubundi yes rwose no kuvuga ngo ikibubu nyine gifite isoko gusumba icisa ukuri gufite isoko bwe gusumba ikinyoma ni ukuvuga ngo umuntu ukoze ico kintu
afite ubunyamaswa busumba, afite ububi busumba wa wundi wasohoye ya video. Kufata ya video ukayidandaza ni wowe gito gusumba wayisohoye, usibye ko wayisohoye. Donc ibi birarutanga yarayisohoye nditumushima yakoze ikibi, ariko wayidandaje we no ibaze no kudandaza ubusa bwundi no ukanadandaza umuntu muziranye mwana senganye mwasangiye ameza amaraso, ahubwo wowe ngo nyine ni udandaza neza kandi ugashaka guta mwene so muri Yesu hanze. Yesu yaravuze kandi ico ngico yaje kungiza igitangaza nuko uyu hawgira gutyo bosori y'umuvandimwe we cyangwa inshuti ye cyangwa inde yobabara kandi nawe ntiyo byifuza tubona aba bagore bose zasohotse n'abagabo bose zasohotse nabari yabazidandaje bafite abagabo ejo hosoka umugabo we bakayidandaza iyo rwara urusibye ko yogira isoni zo kuja kurega muri leta ariko abonye ikinda gukorera yo kigukorera usibye n'ibyo buriya umuntu ukora biriya yo reportingwa muri leta biriya bintu bihanwa n'amategeko mu rwego rutangaje kuko yakoze violence donc yije muri vie privée y'undi muntu gusohora video ukuye ubuzima bw'umwuka n'uburenganzira bw'umuntu. Donc dutandukanye ubuzima bw'umwuka n'ubuzima busanzwe. Uyu munsi umuntu ahisemo kuvuga ngo jegiye kudandaza video z'ubusabwaje nta muntu wo gukora uburenganzira bwo kwitwara ku giti cyawe. Yes ariko kugutega ambushe ariko umuntu nono waguye mu caha nawe akadandaza ishano wagushije umujanye muri leta atireba iby'umwuka ireba uburenganzira bw'umuntu ku wundi. Leta yo murenganura ikaguca amafaranga kandi ikamufunga kandi ikakwishuriza n'indishyi y'akababaro. Abantu bagatinya ku kantu tuje kuri topic nyine sina twadushaka nibyo twari no twadushaka ko tuganira hejuru yo gushamburiya kurimwo uburyo bwinshi. Hari abatakwemera shoka simpano y'Imana tiba no muri Bibiliya tiyemewe kaja kando, ariko hakaba nabandi bayemera ariko nabo bakavuga kati ubwoba bwabaye bwinshi mu bizera. Harimo ibice nka bitatu ubwoba bwabaye bwinshi mu bizera. Ese abantu ntibo kwizera imbaraga z'Imana bakashamburiya cyangwa ntibanashamburiye ariko bagasenga ibiheko bakabisengera mu isengesho hanyuma bizera bagatumira imbaraga za Yesu ka relation reciproque wazuvuga bakareba Yesu yesaka za mbaraga zigahinduka ubusa. Uruta gusanga abakristo babaye ibikange yaje kugenda akazagenda adasezeye yazaje kubona abantu akazagenda uruhunga akazayikanga yazaje gukora ubukwe cyangwa ubukwe akabona gusaba rozi cyangwa umuntu nimba yapfuishwe n'indwara. Donc tugomba gushaka umurozi wayiteye kuko sanga iyo myumvire nayo ntihwitse aho abandi nabo bakavuga ati no kamba n'ugushamburiya bazahaga bahamagara igihe kubaza mumfisheje wundi wavuze aka video kazungurutse bazatambutse igihe ko nanyacu tababu yo kukororosa ngo ibiki Imana umurozi muzana igiheko nangire bwite n'umusige umuvuge abana kabatse none se societe tisenyuka siseme ko bavuza abarozi abandi se rose ubundi societe yo kubakwa n'abarozi societe ganti yo kubakwa n'abarozi nimba barimo ntibamuvuge bamuvuge kuko abamuvuze si bo bafite ikosa niyo bifite nyiri ikosa ikintu cyose gikuburwe kije hanze nono ayo mapoint akaba nkatatu uragerageza kuyatanga umuco. Ejo bundi naganiye n'umugabo umwe uri muri etazi ni dukora discussion ashiramo akantu ko kunsetsa ubwo abagabo babiri baraburanye ubaburana uburozi nono umwe ashinja mugenzi w'uburozi ko yamushinja uburozi uwaba aramurega mu muryango ahamagara bene wabo yewe uyu muntu zanyita umurozi yarantutse hari mu kuntu kuburozi nika nshakaho nimumumbarize nagaragaza evidence ko ndi umurozi iziri hehe taza afite karambaranga ni mu ndenganure noneho ujye wabo uranabyumva nawe mu mategeko ubu ngubu ntiyari afite kuri gari guhanga mu gihe atagaragaje evidence kuko d'abord ni ibintu by'amashara nk'amategeko ntibanabyemera ibintu by'amashara wenda isumu bapimye kwa muganga yo kumvikana ariko bino bindi kuvuga ngo wari umusatsi ndiwo wereka abashirisi turabyumva nawe noneho ahantu umusatsi wanditse mu mategeko tiwoza ngo uri n'igufwa yo kurega akagutsinda wowe wamwise umurozi wowe ufungwa habe nubwo bariwe unamwiseko noneho waba nawe ngaje kwisobanura mu bagabo akoresheje ijambo ry'ubuhanga siwe kuramburanya ngo nigaragaze ibimenyetso
ndabigaragaza gute wowe uzuza witwikira umwijima mu mwijima turakubona gute ngova mu mwijima uze mu muco uri mu mwijima witwikira umwijima iva mu mwijima ubundi wewe nyemenyeswa nawe urabyumva iyo mwijima yabaye myinshi yego ngira icyo bitubwira ni mato no kubaza ibibazo nyirisi murakoze cyane iki kiganiro ni kinini abantu bo bikora ibiganiro bakageza nko mu kwa 12 kuri Noel ikintu cya mbere bazofata ibiheko bareke baretse ba nyirabyo tuyaga zatambuza nyirasho yego si nanjye simburanye jura mwene data wabivuze ariko bazobafasha ibiheko baretse ba nyirabyo kuko ba nyirabyo ni ba mama ni ba data ni bashiki bacu ni barumuna bacu nabo tungana n'urungano hanze bagendererwe kandi dusangiye societe hirya y'ikanisa baza batanga umusanzu ubukwe bukagenda neza hirya y'ikanisa nibotwe duhujwe na byinshi tudashaka ko bisenyuka uko nukuri baza batanga umusanzu haba no mu ikanisa abarozi nibo bazaba mu bantu ba mbere baza batanga imisanzu y'ikanisa bakubaka abantu ntibanyagirwe ikanisa rigasakarwa kandi amajanja imodoka ndiyo kwanga kuyikorera ngo aze gusakara ikanisa mu bifaranga zatanzwe n'umurozi gusa urubanza rw'abarozi ruzwi n'Imana n'izaruca gusa iyi topic nini ariko nemera nifashishe amagambo abiri jewe nemera yo muri Bibiliya itaranditswe na Ruhanama w'Abasita ndubona hano mu Byahishuwe 22 no ku murongo wa 15 hazavuga ngo hanze hazaba imbwa niki n'abarozi dore iyi Bibiliya ni mu Byahishuwe 22 na 10 kangahe na 5 ndashaka kuvuga gusa ijambo rya mbere yuko je nemera kabarozi bagira gute babaho kuko niba bivuga ngo hanze hazoba imbwa n'abarozi Bibiliya ndiyavuze bikitabaho ijambo rya kabiri Timoteyo wa 2:3 no ku murongo wa 8 haravuga ngo nuko Yane na Yambure Timoteyo wa 2:4 no ku 8 3 no ku 8 ariko hasombe batagira ngo neje Timoteyo wa 2:3 no ku 8 hasombe kuko Yane na Yambure barwanije Mose niko nabo bagabo barwanya ukuri abo nabononeka y'ubwenge badashimwa kuzo kwizera aho urakoze cyane kuko Yane na Yambure uyu Yane na Yambure bari abapfumu bo mu Giputa bari abarozi bo mu Giputa Imana yabwiye Mose ngo ucure inzoka y'umuringa donc uzoza ucura inzoka kugira ngo izobere Farawo ikimenyetso azorekura ubwoko bwanje yayicura nabo bagacuriza amazoka ariko biza kurangira Mose imize izaba ari ya bapfumu ikintu cya mbere shaka kuvuga abarozi babaho mu rwego rukomeye cyane jewe ngirira ibimenyetso bitari kimwe bitari bibiri bitari bitatu urabishira hano mugani wa unity bareko dukomeze unity ngati urabishira unity cash ndabisiga hano neza kuri channel yawe abarozi babaho kandi ndibabayeho muri iyi myaka bahozeho twe tutarabaho ni ukuvuga ngo ubare kinyejana c'abanyesirayeli bari muri Egypte n'uyu munsi ndatekereza ko haciye ibizazi byinshi kugira ngo none babahari ico gihe abarozi bari bahari bakomeza kuhaba kugeza none no mu bwoko bwacu barahaba n'ubuko bararoga no mu bw'abandi no mu moko y'abandi batagiraga n'ubwo mu bwoko bwacu donc nakeneye kuzigiza hafi gusa nta bwoko butagira umurozi nta n'ubwoko wenda butagira abakristo ico c'abantu bagende bakimenye n'abashaka kubipinga babipinge kugira gusa ngo bagire popularité baganye abantu benshi babumva babayoboka kuko abantu be nyine benshi ndibakeneye ukuri ko kuvugwa uko kwitwa bakeneye ukuri kumwe biri havuze ngo abantu bige cimperuka ngo bazogwiza ukuri guhwanye n'irari ryabo tibazokenera ijambo rikiza ahubwo bazokenera ukuri kurengera ukuri kwabo uko bakeneye ko ariko kuvugwa kubari mu mutima bazoshaka ibiganiro n'inama n'ijambo risa nirirengera ukuri kwabo nikiri jambo uzogenzura naryo wenda nubikena tsorigano ry'abanyabuntu abantu bakavuga ngo ntacaha twaba tugikoze ngo tubuza kugana mu ijuru bagasa naho ubuntu bwaje kuduhangurira gukora ibyaha
ariko Bibiliya ivuga ngo ubuntu bw'Imana bwarabonetse. ariko aho ngaho banza uhareke ndakomeje sindi muri iyo topic. oya impamvu bivugiye aho ngaho hari ababa bafite amakuru make ku gakiza nibyo. Bibiliya ivuga ngo ubuntu bw'Imana bwarabonetse ngo kandi butwigisha, baza basimbuka ku kantu. Ubuntu nimba bwarabonetse bwabonetse kugira ngo burambikwaho, bwabonetse kugira ngo tubere umwarimu, ariko kubajisha ikibazo aho ngaho umukristo nk'uko azacumura yego uwakijwe azacumura yego. Yesu aje ujambo rucango yorimbuka. Urakoze cyane. Yesu yaravuze ngo nimugira ikibakiranira ngo mwatureranire ibyaha byanyu ngo mukizwe kugira ngo iminsi yo guhemburwa kwanyu ibone kwizituruka ku mwami Imana. Iryo riraboneka muri Bibiliya. Ndari guhanda ni numpeza nakanya karisoma ndari guheza ubunyire ndari kubaza. Urakoze cyane. Nuko n'abandi babikurikirana bazobivugeho ko wenda muri commentaire bavuga ngo uko nguko vuze kutareko, ariko bari kubanza kudusubiza se nimba yorimbuka cyane baje mu ijuru. Urakoze cyane. Umukristo azacumura ko twese turacumura buri munsi kandi twarizeye. Singusubiza karuhanama ndagusubiza uko Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ngo ukora icaha wese ngo yabyawe na Satani, udakora icaha wese ngo yabyawe n'umwuka. Ni ukuvuga ngo ukora icaha ukorera Satani afite kurimbuka muri we. Tutegereza ngo kurimbuka ni wa muso gutabwa muri icaha ni wa Satani kandi abakristo baza bakora icaha. Urakoze cyane. None abakristo n'aba Satani nico nshaka kukubwira. Umukristo ubundi icaha Bibiliya ivuga ni ukutizera. Kuruva kutizera umwami Yesu nico caha Bibiliya ivuga, ariko wamenye Imana wizeye Imana ntakora icaha cyo kutizera. Twavugana ubunyine karakara biratandukana. Kurantegera cyaco kutizera umva wizera yaragikize. Uwizera yakiriye ubugingo yarikireke birumvikana. Utarizera nta bugingo. Okay sho kirumvikana. Ariko narimbaje bino bindi yego uwizera dushobora kuvugana ubunyine tugakorogana karakara cyangwa tukarwana, kandi kurwana niki ni icaha. Ubukiri muri Kristo oya uba wakoze icaha, kandi ukoze icaha muri wa mwanya ugapfa worimbuka kuko waguye mu byaha. No kuba bwabugingo ntacu bwo dore cyo nkubwira. Ubugingo ntibwaje kugira ngo bugukize icaha ngo ugiye kugikora ubunyine ngo bukigukize, bwaje kumaraho icaha buduha ubugingo. Mara baratubwira ngo narabarokoye kubw'imbabazi zaje namwe jije cyo narimvuze warutanze umuco kuco uwizera ishaje kutizera aragikize, ariko ubunyine aracumuye. Noneho ngongeye gushiramwo indi confusion warugaragaze kuko bizabitandukanye kandi nako nyine biri. Ariko noneho urasura ati acumuye yorimbuka kuko ntari mu bugingo. None je nkibaza ko wemera ko abakristo dukora ibyaha, ariko kandi ukavuga ko cyacu kutizera baragikize kuko barizeye. None se agakiza kaba kari yabaye yorimbuka. Ubundi iyo umuntu yizeye ntabagisubiye mu byaha, kandi tuba dukora ibyaha. Niko mvaye nkubwira ukwiye kuva muri zo tegeke rero ukareka gukora ibyaha. None wowe bayiho ntacyaha ukora. Urakoze cyane. Iyo ni topic y'ubutaha. Kubera ko uzogutubira tugaruke gusa ikintu kimwe. Bibiliya yaravuze ngo nimunagwa mu caha ni mu rwandiko rwa Yakobo nawe uhambaze ntakubwira. Aravuga ngo muzibuke yuko mufite umurengezi. Kandi iyo umuntu avuga ngo tugira umurengezi ni ukuvuga ngo ni umuntu ushobora kukurengera muri runaka akakurokora, ariko kandi aturokora ari uko twe tubyatuje imitima n'akanwa kacu. Ubundi abakristo dutandukanye n'abapagani twe turagaruka. Nuko tubigira gutya tugira amakuru yo gushambura. Reka twikomereza n'amakuru y'ubuntu jewe uzontumire kuri cano nzoza kuyatanga. Urakoze cyane. Abantu nuko babigira cano yawe. Yego icyo narivuze niki warugiye gushambura. Tugiye kuri gahunda yo gushamburiye. Nari kubwiye waruvuze ko uzahozeho kandi biriho abarozi babaho 100%. Kandi nari nguhaye ingero za Yane na Yamburo mu Giputa. Nari nguhaye ko hanze hazabibwa niki n'abarozi. No kuvuga ngo ntihazabaho ibitariho. Nibo bazaba hariya. Icya kabiri ikijanye no gushamburiya, dufite inyigisho zikomeye z'abantu zisa na za zindi z'abanikolite zimwe biri zivuga ngo bazabi n'abafarisayo bagaza bavuga ibitababamo. Iyo umuntu ahakana gushamburiya nk'umunyamurenge noneho wabibonye, ndatekereza ko haba n'umupagani wacu w'umunyamurenge ntawe utarabonye aho bashamburiye. Ako hari abantu bakuriye muri Sepake. Muri Sepake ntibagaze bashamburiye. Sepake yari yagaze ishamburiye. Ariko ni zimwe si zose. Dore nkubwire. Sepake ikintu yabujije
yanze akavuyo gashobora guterwa n'impano zo gushamburiye igashaka kubimarira iyo n'abasenga bikorerwa iyo nimba ari gahunda zikorwa mu ijoro ureke na sepake natwe twakuriye muri metodiste wacu tibyari byemewe rero n'ubu mwikanisa buriya si byiza gusa nawe ibintu bigaragariye muri public Imana ishobora kunereka igiheko kagihamagara kuko Imana yatanze imbaraga zayo kakibwira kagitegeka ngo sohoka ubu nyuma y'ikanisa ngasohoka kagitora nyuma y'ikanisa kagita muri toilette cyangwa kagitwika kandi kanisa rigakomeza abantu bagasirimba muri wa mwuka woza basirimbamo bitabariye muri public ngo abantu babirebere hariya ica kabiri jewe ndi umuhamya wabonye aho gushamburiya kuba jewe ndi n'umuhamya wagiranye urubanza n'umurozi urubanza rurihe ko umugabo wavuze ngo nave mu mwijima ndaguha abahamya aba kandi n'abagabo b'abakristo bizewe no muri societe yacu batobesha ugira nimero z'umushumba witwa Gatako Mzee Gatako uba Canada ise wa Dairo jewe ngira nimero za Dairo aho Dairo arabwizase kandi Dairo ni umugabo w'umuhamya w'umushuti yanje twasenganye Burundi naje ndamuzi ko atagira amayi aho undi mugabo nguhi nimero ubuhamya uzoguhamya ni Pasteur Semuhanuka Daniel ni wari na bishop wanje ibujumbura yagiye nawe muri Amerika ureke Pastor Semuhanuka twabanaga nari muzi nawe ariko ibujumbura narahabaye icugi yarahaba ariko sinti twari tuziranye nari nkiri muto icugi jewe uyu nguyu nari ndi mu masengesho ngiye kugira icumweru ca kabiri ndi mu masengesho y'amafungo hasangaho umudamu n'umunyamurengekazi n'ubu mpaye mvuga gutya nagira amahirwe yo kubireba azokireba kino kiganiro mpaye mvuga arambwira ngo Rohana ngo wa mwana ngo uzombwira ico tsadupfa ansanze mu masengesho arikwigira kuba ivyo ga abo mpaye kubwira nabahamya undi muntu wa gatatu ni Pasteur Gasambo wagiye muri Australia wagazuririmba muri Mana nawe ndamuzi iwe Pasteur Gasambo na Pasteur Semuhanuka bisubiyemo Pasteur Gasambo na Pasteur Semuhanuka abo nababaye mu makuru y'urwo rubanza cyumvaga ko atari inzozi uwo mukecuru arambwira ngo uzombwira washize ibiheko byanje ngo birindwi uko ndakiranse birindwi se wari wabimumazeho birindwi byose narindi mu masengesho anzana mu rubanza nimwe uduma ngiye kugira icumwe muri Yehuduma se niho wari wabifate cyangwa yafashe mbere yo kubifata no kutabifata sinzi uko byamugendeye jewe wari wafashe jewe yansanzaho gusanze mu jewe ndi muri topic yo kuvuga ku burosi sinzi muri topic yo gufata uburosi okay arambwira ngo wa muhungu ngo wa mwana we ngo uzombwira washize ibiheko byanje birindwi ngo kandi uzombona uko nukuri ko bazoja mu ijuru ngira amahirwe aho yoza mbwirira hari iruhande rw'inzu ya Pasteur Gasambo kandi Pasteur yari yicaye mu nzu ngira amahirwe ga yumva ibihaye biba kwa bene wacu bagira umuco wo guhisha no kwishira n'ikintu bamwe bitufura abandi bakacita uburyarya ariko imfura ni yicaranye ibyiza si yicaranye bibi yicaranye bibi yorumva n'indyarya iwe aratinko cyo kwama bivugaho cya kumugaragaro jewe mbivuze ubazaca umugani ngo ururimi rw'umwe ruzarukamwa abo bahamya batanze uzobishaka barazi bazobabasa aba bana nabo bazobabaza kandi ukumpaye mvuga niko bazobasubiza nuko arangije kubimbwira gutyo umutima urambwira ngo mpuye n'intambara ya Satani reka nkomeze senga Imana arambwira ngo wa mwana wo nguzombona haje kuba mu ijoro hari saa 6 z'ijoro tuje kuba saa 7 ndi mu masengesho mu cumba nari ndimo ahantu ku ruhinja rwambaye ubusa nk'ahariya mu gikuta ndi imbere y'Imana izonjana mu gihugu cyo mu ijuru uruhinja rwambaye ubusa ruhanuka nk'ahariya mu gikuta ruhagarara imbere yaje rundeba igisure rwambaye ikintu ntaza nibuka tabashije kwitegereza kubera ico kibazo ukubera ibintu nari mbonye sinza nibuka ko rwari umuhungu cyangwa rwari umukobwa ariko rwari rwambaye ubusa rundeba igisure ruhagarara imbere yaje ku mwana w'imyaka kibiri n'igice bene waho ucuka wiga kugenda donc ni muri ico kigero umutima urambwira ngo ndasaze nuko abantu baza basara neza kuko ibintu mbonye birashoboka ko ntari mu mubiri bisanzwe hari ukundi mbaye nkakurya umuntu azarwara yaremba
akavuga ibyo abona mu yindi sagezemo wowe ukabona yarembye shaka ko kuja kwibwa gutyo wa muntu ijwi rirambwira ngo bana musenge mu rurimi abadayimoni ngo batazabumva ngo naje ndagumana nawe nja muri ruganova nja mu mbaraga nyinshi nuzura imbaraga z'Imana mare kuzura imbaraga z'Imana rwa ruhinja ndasenga runguma imbere hafi y'isaha yose ruhagaze maze umwanya mpaye nsenga rusubira rukoza umutwe kariya kuri prise neza hari prise nkariya ku gikuta rukoze kuri prise rwa marunyika mu gikuta rwa marugenda kuva ubwo ugeze amagengo aya sindasubira kurubona Uwiteka yararundokoye aho nari nguhereye akarorero ni kuri nari mvuze muzehe Gatako na Sempanuka buje guca mu gitondo bakaba nabo bari masengesho ngo Imana irababwira ngo bantabara ahantu naje nari ndi mu cumba ngo baje kunsengera kuko natewe n'ubwami bwa Satani batega moto barinjira bamaze kwinjira barasenga bahamagara igihe ko bari banteze muri iryo joro bamare kugihamagara Gatako arambwira ngo mwana wanje we ngo ijwi ryambwiye ngo tubanguke ngo tugusengere ngo dutange isanduka baguteze mu muryango ngo isi sanduka ngo iyo tutinda ngo reka gutanga ngo wewe ngo wari gupfa uyu mugoroba ngo ariko ijwi ry'Imana ngo ryabatumye ngo basenge ngo bimire rira sanduka ritaninjira mu cumba uje nari ndi mu masengesho nuko bahamagara cagiye ko bamare kugihamagara barisohokera je gukomeza yahuduma nije kugera ku ijoro rya kabiri je usinza shamburiye ni uwo munsi umwe byambayeho batuma igihe ko ndakibona kivuye muri Kongo kiraza cinjira muri ca cumba nari ndimo sengeramo ngifate kindusha urakibona kije kirinjira nagifatiye munsi y'igitanda nasese munsi y'igitanda ngifatira munsi y'igitanda canje umudimu nguha nawe kandi waje kunsura ico gihe ni umugabo witwa Kidumu w'Imuyinga no umuhungu w'Abasita ni mwene Tando araha nubaza shamburiye ngifate kubera ko c'était la première fois ni jambere nari mbibonye kindusha imbaraga ndahwera kuko ndakubwiraga amakuru y'ukuri ko ndakubwira n'abagabo twabanye muri ico kibazo waragize ubwoba se oyaye buriya ibintu by'Imana kujya nabyo bize bisaba experience mu kazi nuko bitagira amakuru ngibyo byo gushamburiya tibigira amakuru gafatika kuko mufite experience mu kudandaza ngo ndarangura amashati muza bonya naba cyangwa uzigisha abandi ariko amasini ya mu gushamburiya ndabizi ko bazoguha commentaire bavuga ngibyo akubwiye n'ukuri ikintu cyo kibaye wenda ubwa mbere hari igihe utazugikorana experience nk'iyabandi abandi babihamagara azamenye igihe ko gifite imbaraga nyinshi n'igifite imbaraga keya akanabwira n'abandi abwira ati nimumfashe mu mvudumiye ko ndakibona gifite imbaraga nyinshi abandi bahamya nuko batazotanga commentaire nabarozi bazamenye igihe ko gikomeye ko kigiye cabo cyangwa igihe ko coro kivyo birindwi ko tuzagiye oya je usinawe kuti yaje zabisaje umutuza kwiburanira no uwo mukecuru mwikanisa abapasiteri baramuhamagara ntabwo ati natubwiraga urubanza rwiwe naje rw'ibyo biheko birindwi amatungo abashumba be bamuhamagara ni nabo gashumba baje twarasenganaga no musere mwese turicarana je nabo n'abapasiteri babiri barangize batari abo pasiteri bavuze cyangwa n'abana ni pasiteri Sempanuka na pasiteri Gasambo bombi barahari ndi barapfa muri Amerika undi ari muri Australia twari twicaye turabanda ba pasiteri banje ndabazi bombi Bujumbura demira nari ikintu ntazokora gusa sinovuga izina ry'uwo muvyeyi oye mureke kandi nzamusengera ngo Imana izofashe tuzojana mu gihugu ni nyina wa nakwi wicana mu garo y'ibitiri bivuga ngo wicana nyina na inshuti zanje ndabakunda cyane turangize babisubiyemo ndababwira ndi pastor ntiwizere Imana ndi kandi pastor Sempanuka agaza shamburiye uyu mukecuru agira amapepo tizana Bibiliya nyirenge nawe yirenge mu maso uyirahirire hindahiro nk'umukozi w'Imana wasizwe yizane nyirenge ni nyirenga ngo imbere yawe ko wasizwe amavuta y'Uwiteka nimba uyu mukecuru adafite uburozi pastor atubwira ngo aya magambo ni muyare aba pastor buriya bagira ubwenge bw'Imana ni muyareke pastor abwira uwo mukecuru arambwira ati mukecuru uyu mwana ruhanama muri iri kanisa ryanje tugiranye imyaka irenga 9 wowe uryirubuyemo turagira amezi agera muri 6 ko ari wowe numvagira ijambo ntaramumva ni ijambo mu bandi bantu muri iri kanisa ryanje arambwira ati mukecuru genda utuze bino bintu mubireke udasakuza nejo nabakwe nabakazana bakazumva aya makuru yasohotse yagiye hanze kaba ari wowe ugenda kwita hanze ariko ukonzi rwanamana mu Kristo wanje tazokuvuga
kugeza amagingo aya iryo zina ry'uwo mukecuru ntawe ndaribwe nta n'uwo nenda kuzaribwira kuko kurivuga donc ni no gutakaza ingendo y'ubutumwa bwiza Imana yashize mu mutima wanjye. Icya kabiri ni no gusenya societe, ni mwene wacu. Icya gatatu ashobora kuba ari mabuko umuryango cyangwa atari we ari n'umunyamurenge mugenzi wawe cyangwa umwishwa abana kandi inshuti zawe cyangwa tukazagira n'ibindi bizaduhuza bihuza societe zacu z'abanyamurenge. Kubera iyo mpamvu rero Imana izondinda naje nzirinda kuzogeza mpfuye izina rye ntaryo nzovu. Uramwihorera afere iratambuka. Icyo ni ikintu cyane, iyo ni evidence ya mbere. Umuntu wa kabiri twasengeye umwana ngo ni Kunzi w'abanyabyinshi, ni mushiki wa chairman muvura abana muri Kasarani ngira ngo yagiye hanze. Ndabuze muvura ni se wabo, je ndabaza ubundi ni se wabo wampaye muvura ni se wabo wa Kunzi arahaba mukazana wa Rutonda ni umugabo w'Abahinda, pasiteri wa Zion Temple y'Ibujumbura. Ngunzi ararwara ijosi, yagira uti ijosi rikagwama, yagira gutya rikagwama, araremba. Ayo makuru muzoyabaze chairman muvura wa hano muri Kasarani, aracaha barahumeka. Oyaje uwo mudamu turaziranye Nkunzi aho uzobaze Nkunzi ubwo muzi Imana ishimwe nakubwira ukunyuranye nuko uzompa amagaro ubwira ngo namenye kuri umubesha n'uwi wacu nabi wacu umunyaturambo mu maronde wawe. Kunzi turamusengera tukabana jewe na Kidomo kandi uriya mugabo ngo bwiye Burundi aba hano Nairobi bunyine uwo mudamu Kunzi abana tuwarubizi. Okay. Ubwo ari hano Nairobi ushake nimero ze ubutaha kuko ndazifite ziri muri telefone. Ubutaha n'ubushobora umuhamagare hano kugira ngo abantu bumve apele yiwe twicaranye nawe hano. Araremba baraduhamagara na Kidomo dusenge. Imana ibwira mwene data Kidomo iramubwira ngo uyu mwana w'umukobwa bamuteze inzoka. Kurya inzoka izayihindura gutya niko ijosingereza arigwa. None duhamagara inzoka turayihamagara. Mwene data Kidomo atinya kwifata imugeza imbere, ndayifata nyifate kandi bisa n'ibigiye kugendera kwa kundi byangendeye mbere. Nagize iminsi 3 tutarabasha kuja ku ishuri kubera imbaraga iyo nzoka yari ifite ashitse bigira ibiro kandi noneho ihanuka turi mu gitaramo mu ikanisa kandi sinyifataga ngo nereka abantu kugihe yigaragura namanyifata namanyizinga yigaragura namanyisha mufuko y'ipataro yoza yihindukiriza mufuko y'ipataro utinye kwiri buko none nari kugira kintu cyo kwica mu ikanisa no gikura yashorotse mwirido hari inyuma y'irido twegurira irido gutya na Kidomo indore ngiye kandi ndi tuyireka ngigenda umwana w'abandi ararembye yararembye kuremba namanyitora nyikubita mufuko w'ipantaro namanzinga cyaka izingo nkubita mufuko y'ipantaro turasohoka na Kidomo tujogera hanze cyo kwikuramo nyikurire byo dusanga yapfiriye mufuko w'ipantaro tuja guta muri toilette. Uwo mugoroba Kunzi arakira ubwo ari hano uzomubaza uzoduhuriza hano kubuhamya nimba mbeshe azoba umuhamya. Dore ikibazo dufite muri societe yacu dufite abantu basenga Imana badakeneye kuza kuri social media kandi nta mahitamo yabo. Donc niko kuri kubari mutima ndako bakeneye. Dufite n'abantu bahangutse mu matorero bakeneye gupfobya imbaraga n'impano z'umwuka wera w'Imana. Tukagira n'abantu bakiriye impano ariko bakena ubwenge bwo kuzikoresha. Ibyo bintu zose izo ni intambara ziri mu itorero. Hari abasenga Imana badakeneye kuza kuri social media. Hari abahangutse bakeneye kugira ngo babone akantu kose gakozwe kokorwa mu gisirimba kovugirwa mu gisirimba kakaba imbarutso yo kugira ngo ribishingiro ryo gupfobya ikiyumbe n'imbaraga z'Imana. Kandi wo mu mutima azikara umunyamapepo noneho yamara kubona akwashingiraho. Ubushize wigeze kubona akantu k'umuhungu umwe w'inshuti yanje hari umusaza ambwiye ngo gabanya isukari none amara ukavuga kandi nyine tuyarakavuze neza ngako acangwa je ruhanama muri commentaire z'igisirimba cyangwa amashati yarobye twasaze hakaba ubwo mugani w'isukari bayazamutse hakaba uvuga kantu abicaye bakanaliza bakumva ndi kujuje. Iyo umuntu yavuga hari igihe uteshaguzwa hari ijambo ryo gucika
Imana ni idahubuka naho umuntu yo haba no gutwa tuvugana uko nituja gukurikirana nawe wenda kino kiganiro uzosanga hari uko navuze utarukire kuvuga uwo mwanya nunguka ikindi gitekerezo nari nkwiye kukuvuga neza gusumba ubunyine umuntu utamenyere guhagarara imbere y'abantu iyo uzumva ari kuzohagarara ariko ubunyine ko ndavuga bingana nuko mbashije gutekereza uko niza gutekereza nyuma sinzobaga nkikuvuze mu ngarure ko none amaze kuvuga umuntu yarangiza ntiyumve ikigenderewe mu ikanisa akumva akantu gato gatakajwe n'umuntu avugiye kuri podium yamara kukumva kakabishingiro ryo gupfobya nakirya ciza cyari kigenderewe kigiye gukorwa niko abanyamapepu ico bita barozi mu ikanisa kuri none bariko bameze bari bashingiye ku tuntu duto noneho bagapfobya abanyagitaramo kugira ngo n'abandi babyumva bumve ko ari babahungu n'ibirara n'ibiparapara n'abantu badakeneye ko societe yubakwa donc badusalire baducafuze ikiyumbe nimuvuga ngo amen ikiyumbe bumve ko kigize izina ribi gicafuzwe n'akatoya mu gihe mu Faransa bavuze ngo le linge sale c'est dans la famille nimba hari akantu gato kari gacafuje ikiyumbe uryo ufobeje yakagomze kwegera ikimbavu mu kano mwaka ukoze nabi ntikabizira yo gupfobya ikiyumbe ahubwo supporting ikiyumbe ariko abakosore akakozwe katari keza ijambo rya gatatu ribiri gahise n'abantu bagize amahirwe yo kwakira impano z'Imana barangiza ati basengera impano y'ubwenge kugira ngo bakore ibintu by'Imana bikoresheje ki ubwenge iyo ubwenge bukenye ibintu byose bikorwa mu mafuti aho nuko niko ubwenge nibwo jera w'izindi impano zose iyo Imana ikubwiye ngo runaka we n'ubunyine Imana ikambwira ngo urarwaye kandi indwara iva ku burozi kandi ubwo burozi wenda ko buraterwa nanje nka mwene so wanyuje worohana Amerika ndeke gutanga umufano ku bandi bantu yarangiza igatuma umuntu wa muntu akwiye kubanza gusaba Imana ubwenge ese kino kintu gacitwara mu gutemana Imana izivuga ngo nimugisha inama mbagire inama uko mukora ibintu Imana izikubwira ngo dore uhaye uroga runaka ni mwene se wabo ubwo ari mwene se wabo urasabwa kugenda y'ingendo niza nkakubwira ngo niruhana muha ukuroga muvukana zoba nciye mu muryango tusa kuvugana kandi je nawe wenda nigeze kumva umuhungu umwe ngo baramubwiye ngo ni nyirabukwe uri muri Amerika ngo nyirabukwe ngo niwe uri mu kumuroga nyirabukwe aramutunzi no azayohereza $500 za buri kwezi umuhungu wamubwiye ngo nyirabukwe niwe wamuroga ngo yaburotse ngo yaburotse nyirabukwe naravuze ndako guhaye pole kabisa sha kuri broki $500 za buri kwezi wazakiri wamara ugasenga Imana ikakurinda ubwo buruzi yakiri $1 bihe kaberekere nyira cyakabiri Imana yahaye abantu ubwenge abantu bahita mu bupfu iwacu kera twagaza duja mu bzufuka siziko namwabigiraga yoga byari bi aho mwamara kura mu bzufuka hakaba makwanza n'amapiri mu gutora uyu muntu akagonda toye undi akagonda toye Imana yo gushira ubwenge imbere ugatora ubupfu waretse ubupfu ugatora ubwenge nyoko bukwe haba nubwo yoroga akazakura n'inkoko zo mu mwane zare inkoko zigashira aracafite iminite afite ubudahangarwa n'inyoko bukwe so uko habe nubwo yoroga akaba umuhemu akica abana bimpinja n'abakuze n'abagore n'abagabo akabamara aracafite bwa budahangarwa bwo kuba umubyeyi ta jambo ryawe rikuye gutakara imbere aho ngaho utaraje muri byinshi tukwaze nk'ibibazo hari abaza bageraho nabo bakavuga ati yeye mu gihe umuroza hari kubera ko tumuhishira urugero pasiteri ni revera kanisa ntiyemeye Imana yemeye ibiheko uwo muntu arakomeza yobora guti ntama harimo abanyamwuka tumureke gute kandi ukareba we ni mu mukubitije akagwiriya wenda birazana trouble mu bantu kuko hari bamwe batemera ko ari we hari nabandi bafitanye amasano abandi akaba ati no ntabyo amasano bikanisa ni rya Yesu kubita mujinga atembagare aho kuzi imiryango nk'ibyo yaruvuze byasebuka na nyirabukwe so muruze y'umuntu aba yubashwe yagira neza cyangwa nabi ninka ya makuru ya no kuntu yasinze bakaza abana bakaza kwitwikira kujya no kuba muze ariko hari abandi bavuga ati no
none uragirana gute imigenderanire na nyoko bukwe uzi ko yaje gusura abana bawe akaza kubaroha uragirana gute imigenderanire na so bukwe utaje kuguha inama mu rugo umwakire nk'umubyeyi aje afite indi migambi y'abazimu twakurusi kandi wageze amahirwe ukabimenya. Urakoze cyane. Harabavuga gutyo ko turabarizaga abantu. Urakoze cyane. Ese nanje nkubaza ikanisa ni ryande? Ni rya Yesu. Ninde ukwiye kurwana intambara yaryo? Ni nyiraryo. Urakoze cyane. Uko jewe nemera ko ari nyiraryo. Ariko hari abandi bavuga ngo mu Imana yatanze za mpano yasitanziga kubwa. Reka kubwira ijambo rimwe. Iyo ugiye kurwana intambara y'amategeko mu mubiri uzutsindwa. None se ubunyine nimba ukubise Pasteur Jido mugani wawe. Umurozi n'urwana ninde mukiranuse? Umwe ararwanye undi ugararose. Nubwo n'abapagani babiri bahuriye mu ikanisa. N'abantu batarabikanisa babiri bahuriye mu ikanisa. Donc niko kuvuga ngo jewe nawe twakodesheje sare ya Nairobi Christian duhuriramo. Ariko twebwe tubarizwa muri abantu muri banyiriri ya sare ya Nairobi. Harwana umurozi n'umunyamushini. Harwanye ari umurwanyi n'umurozi. N'abapagani bangahe? Barwaniye he mu ikanisa. Kandi mu ikanisa naho ataraho kurwanira. Barakwiye kurwanira mu kabari. Dore ikintu dore intambara y'umwuka ntizirwanwa mu mubiri. Uba watsinzwe. Nukuvuga ngo sorry iyo habaye intambara y'uburuzi irwanwa mu mwuka ugasaba Imana ngo se Imana kwizi intambara zimeze gutya ndazirwana nde Imana izikubwira ngo je mu masengesho naje zokora ibyaje ukagenda ukaja amasayi nukari ugapfa ugahwe Imana ikareba wa muruho nico yavuganye nawe igashira hagati yawe barriere na wa muntu akaza kurebera hariya nawe kurebera atabasha kugeraho. Ubushize nigeze kumva umugabo umwe atanga ubuhamya aravuga ngo yaje kubwirwa n'umugore bari baramushinze wagaze umugerageza ngo aje mu masengesho agira amezi 3 ku musozi azasenga ngo Imana iramubwira ngo kuva none ntawe uzokuroga ngo uzicwa n'urupfu rwawe gicerezo cyawe ngo kubera ko ngo nuzogerageza kukuroga ngo azohura n'ingaruka zico yatekereje kugeraho ngo abarozi bagaza bazo umugore waje kumwihanaho ngo bageriwe ngo akamunsi basanga ari mu nyanja gitabasha kuvogerwa ngo bakamurangiza mu nyanja ntibabasha kuvogera ngo bagera hari ngo akabwo baza ngo bagasanga ngo na hantu hari umuco mu buryo badabasha kwegera ngo babona ko bahita barangizika n'abantu bose bagatinya kwegera wa muco ngo amugore mbaraza aramubwira ati umbabarire donc bagira ukuntu nyine bazamera bagasa nabivamo mugana wajyaze najya mu Nyarwanda ngo ndibazivamo bakavuga uko bimeze iriya hirya mu kazi kabo aravuga ati nije bari baragushinze ariko bitewe naho nza ngusanga iyo nje kukuroga nabonye ntazogushobora none umbabarire kandi ntazosegera yamenye uburyo intambara irwangwa iyo umusirikare wabaye ku rugamba iyo uhuye nadu ikintu cambere ukwiye gutegera uzubanza mbere yo kumusubiza ugategera ibikoresho bye afite imbunde zingana gute za musada kararasa gute hari ukuntu umuntu azarasa ukumva arashaka ivuri ko bwa uyu si kamirifu reka nandi vasinge murase uyu ngo yaravuga bitewe n'uburyo hapwa amagura papa wamutegera ukumva uyu n'ubwo bakararasa n'ubwo bani pababwe nta musirikare urimo ariko akabona utegera ukuva ari muri ka agategera gategeza ko wishaganya akamuka uyu mwanzi mwitonde turwane twitonze turarwana umwanya muremure kubera ko kararasa afite intego y'urugamba hari umuntu urwana adafite intego y'urugamba akaba n'umuntu urwana afite intego y'urugamba urya kumutsinda rero birorosha udafite intego umukristo rero n'umunyempano mwiza arwana afite intego n'ukurwana mu mwuka so kurwana mu mubiri iyo urwanya mu mubiri buri gihe uraferinga nibo banuzubona batazavugana n'abanyirabukwe batazavugana n'abandi batabana n'imiryango aba bose turabana kumbuga dutanga imisanzu ya famiye n'ubu nyine wenda muri famiye zacu zo kwa gasita dufite amakwe none se niba hari umubagi turi muri famiye tuzomukura ngo ndazotanga ijana ry'ubukwe dukeneye kiriya gihumbi kuko kizogura soda abaducuriye muri famiye bazobone soda yo kunywa cyane hirya y'umwuga usangiye famiye hari abaza ucuvuze wenda hari abazashikira ibyo wavuga hakaba n'abandi bavuga ati yego uko wavuga ni uko umuntu macuwa abandi bavuga ati uko harimo kororosa dusafishe ibintu byose dusafishe nigeze kumva apotre taribagirwa gatekerezaho gusafisha nyako no kumusengera
so kumutonganya no kubagarira ni nka kurya ko gutipura iwacu bagazatipura urwiri iyo utakuye wa muzi wakiri yashatse mu bigori nanone uzuma uwo munsi imvura yawe wa muzi kamusubiye kamera cyacatsi igihuru kikaba mu bigori ibigori bigafata ibigori ariko umuhinzi nyawe yagaza yimba wa muzi akawukuramo uzi gutipura neza iyo ukuyemo ikigori kizagikura kitagira igihuru kumara imirimo ya Satani neza mu itorero n'ugusengera itorero uvuye inyuma ubasha guca wa mwuka mubi n'abantu bagahindukirira Imana biciye muri wowe. Ariko rero igihe cyose uzogira ngo wowe imitekerereze yawe yo kurwana ku mubiri niyo ica uriya mwuka ico gihe wowe uzotsindwa uzotangira mu ntonganya iyo utonganye n'undi akaroga muri abapagani babiri bahuriye kuri bitanu. Okay, turakubaza ibibazo nka bibiri turangize kino kiganiro ngo tutabakirekire karambira abantu ariko aya makuru utwemerere uzogaruka muri part 2 tuzoya gutumira aya ngaya nono kuri iyi kintu urakoze kuri iyi kintu cyo gushambura nyine arukunta abantu bavuga ati hariho abantu baza babizitwaza nabo none abantu ntibamenye kubatandukanya n'abashamburi yacu kana ko gutanza ubuhamya bw'uso wabonye ejo undi nawe akaza avuga kuko wenda nawe akavuga nubwo atutanga evidence cyangwa togira cyangwa araririmbye tukamona namwijwe ateye hari ya 5 cyarimo tukamwita umunyamwuka none rero kugenda kumva ngo yaraye ngo yasize agishe arabo twage twumva ayo makese bagiye babitibura twarayumvise menshi habe n'abadukurikira bafite ubuhamya bwa bena none habo nabo bikananira abantu kubitandukanye bamwe bikaba uzotumaga bakubitira kubera ko habaye za motife zijya wazuvuga abana bati noneho cyabimenya gute none cyo ubwira abakristo niki bokora kugira ngo bazaza bamenya abamagendo nabo kuri. Urakoze cyane ndagenda nsubira muri Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo birashoboka ko Satani yihindura marayika wo mucyo. Ndatekereza ku iryo jambo muri izi ni muri Yohana mu Rwandiko rwa mbere rwa Yohana bari ibice 3:8 umanutse gutyo mu zandiko za Paulo arabivuga na Paulo afitaho yabivuze na Yohana afitaho yabivuze ngira ngo niba ntibeshe. Ariko iryo jambo tuzi ko rihari muri Bibiliya mu Rwandiko na Paulo yandika ikori twarishaka twubona buriya biroroshe cyane ahatari umwuka bibiri zivuga ngo ahantu ngo hatari umwuka ngo abantu bigira ibyigenge hari umwuka w'Imana abantu bigira ibyigenge aba bantu bose baterera ibiheko si intumwa z'Imana ni intumwa za Satani zatumwe kugira ngo zicafuze intumwa z'Imana zahawe iyo mpano hari umugani bazavuga w'umubibyi wamaze kubiba imbuto ngo umwanzi nabaza nijoro ngo umuntu asinziriye ngo abibamo urukungu ngo arangize baramubaza ngo baramaze baravuga ngo nibareke urukungu rukurane n'izo mbuto n'amasaka umubibyi umuhinzi wenyine ngazabimenya mu isarura azabitandukanye boga ni Yesu bari ko bavuga ikibazo gikomeye twagize abesikro mu mitima ariko bitwa izina ry'ikiyumbe cyangwa bitwa izina ry'abakristo buriya ukuzubona mwana wa data kwitwa umuyumbe ntibisobanura ubukristo kwera imbuto bisobanura ubukristo Bibiliya ivuga ngo tuzobamenyera ku mbuto uzabobera. Ikindi kandi mbwira abantu umuntu naza gushamburira mu wawe tukaze usenga uhumirije Imana iziza nk'ubwo wahumirije siko kuri uzi ukora verification none nimba Imana yatumye wawe wa ari Imana yo mu ijuru ikambwira ngo genda kwa mwene data arwaje umwana hari agacupa kari mu musego w'umwana azayisegura ugafata kukubwira ati genda uzanire umusego w'umwana ni ukukubwira ngo humiriza wahumiririza iki muzoza muhumura niba tuje gusenga iwanyu barebe ibiri ku urebe ikibaye kiguheshe kwizera imbaraga z'umwami Yesu cyangwa kiguheshe kubwira umuntu ngo kubonanya amahimba ya Satani ahubwo jewe ndahabamya ko mu bantu batukishije ikiyumbi n'abantu bazahamagara abantu baza kubasengera barangiza mugahumiriza twaje gusenga iwanyu muzamuhumiririza iki nimba nzi ko mfite impano y'Imana kandi impano y'Imana ntizikora kubera ko uyu mudamu yahumirije siko kuri muhumuye ni mumara guhumura tumaze gusenga tumaze gukora gahunda z'Imana nimushaka musigare muhumirije twatashe ariko muzoza muhumura twaje gusenga iwanyu
muzomenya abanyempano b'Imana n'ababandi n'abandi ngo barya ari umwe mperuka kumva ngo wavuze ngo igihe ko ngo nimba ngo kiri muri Nord Kivu ngo bamwohereza $800 ngo aratega Rwandeya ngo arari no kuri hotel mu Rwanda ugende mureke kwishura izo ndege uko nukuri kandi kumvuze areke kuzishura kandi yavuye ko ariko kiri tagihari tacari none se umuntu afite ikibazo nyine bakamubwira ngo nico kimutabare urakoze cyane hari gahunda y'Imana ndubona ko nyine no kubwira ndewe ahantu watuye mu Rwanda ko ndabona ari Kimironko ku kaveni ka kabiri Imana si igipfu twashaka kugira Imana nk'umwana cyangwa tuyigira igipfu Imana ni inyabwenge Imana tena no kumbwira ngo watuye Kimironko kugira ngo wumve ko ari iby'Imana aveni ya kabiri inimero y'inzu warutuye mu nimero ya 15 Imana irambwiye ngo kuri iyo nzu niho hahambye niho umwana yakuye indwara tuzi gusa ngikubwira ngo warutuye Kimironko uzi ko tutabanye kuri kano gahanda nimero z'inzu nizi wakoraga wenda muri Rwanda Revenue Authority sibyo address yose mbese nkakubwira ni Imana izikunda ngo Imana izikunda ni mumbaze mbagira inama ni mumbaze ibimenyetso bahe ibimenyetso kuki ntogo ibimenyetso 10 nimba ari Imana yampamagaye kugira gusa Imana igendereye gutabarura mwana ngo akire tinani wo gutanga ibimenyetso Imana ishobora no kuvuga ngo mbwira uyu mugabo ngo ikimenyetso yakoze ikicaha muri 2012 yambuye wenda ifaranga mu kazi arangize kwambura ifaranga acika aho yakorera mu gihugu yakoreragamo nico kimenyetso uwo gipinga kandi warazabuye uba wumvise ko mvuze ic'Imana yayigira gute yaneretse byo Imana si umukene wo gutanga ibimenyetso abantu nibo bagize ngo Imana ni umukene basa nabagiye kuyirengera muzamurengera Imana yaradoka kandi se mu nzizi dukora ari bamwe basaba ibimenyetso bakagira none bakabona ko wabapinze utari basabe nabona ko bapinze Imana ntibuze intuma abandi zotuma kugira ngo umwana wawe akire okay none se Imana ni imbe ntumye wawe iyo nanirwa kumpa ikimenyetso Wese n'ikimenyetso dore kibazo cyaba mwana wa data twananiwe kubwira Imana ngo iduhe ubwenge hari n'abahanuzi uko ari abahanuzi badakwiye gutanga ivyo bahanuye bikwiye gutangwa n'umunyabwenge niba mugendana muri groupe umwe akerekwa umunyabwenge niwe ukwiye gutanga message Natani iyo abwira Dawudi wa munsi ngo Dawudi wishe Uriya ucura muka Uriya akamubwira live byarazi ko Dawidi ari cyagishakota bayaramwishe arabanza nyura hirya ariko yabiciye mu mugani aravuga ngo hari umuntu wari utwayandu umworozi afata gatama kiwe arariganya Dawidi ati gitangaza arya intama imwe y'umuntu yarafite intama imwe arayirya igihugu canje arayirya muri kino gihugu canje uwo ni inde Natanati mwami ni wewe wishe Uriya ucura muka Uriya Dawidi yamahuye ubwenge we yaragiye gushaka ugataha yamaje Muhammad Imana ukize inyama y'umuntu babariye ariko yaza kubwira Dawidi ati Dawidi urumwicanyi wahemukiye Uriya ari twari ku rugamba uramwica kugira ngo ucure uri umusambanyi uri indaya cyakabiri wishe muka Uriya tabaravuye imbere ya Dawidi baranamutsinda ariko Natani yari yarataramiye Imana asaba impano y'ubwenge atanga ibintu biri mu ubwenge bikiza umutima wa Dawidi dore ikindi kibazo tubona ko nyine noza nkubwira ngo uri umusambanyi wamusambanyi ti wokizwa wo nababara bikubwiye twuzuranye n'abano bantu dayeri harimo no kugusuzugura ko guhanga ariko musaza mu wundi mwana wa data nari musenga Imana irambwira ngo hari aho wahemutse warashukitse Satani aragushuka ukora ibyaha urasambana cyangwa uriba none Imana yambwiye ngo yarakugaye irambwira ngo nza nkubwire wihane nukuri turi babiri mu kinyabufura no kuva imbere ubwiye ngo mbabare ico caha ariko kikubwire mu bantu ubundi ukuri iyo kutari mu rukundo n'icuro ariko iyo kuri mu rukundo n'ubutumwa bwiza bwiza aho kandi karumvikanye kuri kutari mu rukundo n'icuro ariko kuri mu rukundo n'ubutumwa bw'Imana cyo birumvikana cyane hari n'umuntu muzima usanzwe ugiye kumuhugura ukamubwira mu bantu d'abord n'abatindana kubutana mu myaka turambira ngo ugere imbere y'abamama uzobabwire ko wabwira mama wawe ari umuntu uzobwira nyina we avuga ibirimo gasuzuro ndetse mama tubona ko kino kintu warugiye kugikora nabi mama wakavuga ati mwana wa nari naho yobewe nyine urugo rukaba rukomeje kugira ya shusho yo mu rugo mudakoroganye na mama wawe n'ibyo jambo nari mfite ribane na urakoze ikiganiro numva cyagenze neza icyanyuma twogire kwa musoza nakantu mbona abantu bagira ubwoba bwo gutinya ibiheko bana kuko watanze ubuhamya byakize
abantu bagiye bakira ariko kubera ko babikuyeho none se mu gihe batabikuyeho umuntu babimuteze yokira cyangwa yobaho urugero bakiguteze ngo urware cyangwa ukore accident hatabonetse uza kugikuraho umuntu yobayo accident wenda nta akayikira cyangwa umuntu wari urwaye agakira batabikuyeho koga bitahavuye niho abantu bagira ubwoba bakoze cyane ubwoba bukaba bwinshi abantu bagize ikibazo civuga butumwa rihari hari ivuga butumwa ryaje risa n'umutwe w'iterabwoba ry'abantu benshi bafite nyine za ntuze z'ibibandi bababwira ko kino nikitaba ni nkaho Yesu yasuye gufata arazuka aracapfuye taragira basa n'abahejeje Yesu mu gituro katazutse kugira ngo agirire abantu biwe neza ubundi ukutsato ibyo bafashe nibyo bikeya gusumba ibihari ko kasobanura kurumva ibiheko byafashwe nibyo bikeya gusumba ibihari habe nibyo bazofata ubutaha bazobifata hasigaye n'ibindi abasigaye ibindi byinshi sibo bimara Satani agira nk'inganda no kwirirwa fa saya magufwa y'inkoko ni imitwe y'inkoko n'aya mashara none uvuga ngo urafata amashara n'imisatsi yose yo ngaho ndebera nk'inkoko zabazwe shawuri moyo no ayo mashara wowe afite niyo baza bagenda bagatora bakaja kuvugira amaga n'imisatsi yose yo buri ndebera inkoko zaribo muri Nairobi no munsi amagufwa yazo yose nijoro baragije kuyatora bagira akazi ka gito bari kuyavugira amagambo mu nama niba mara kuyavugira amagambo mu nama baje kuyaduteka nofata amagufwa y'inkoko zikizungu n'izigishenzi zose zaribo muri Kenya ukazoyamara ikintu kimwe gusa mpumuriza hitorero ry'Imana n'ikanisa ry'Imana abayumbe boshamburiye Imana ishimwe shigikiye abayumbe bashamburiye ariko nabo bakore mu bwenge bahawe n'Imana no mu rukundo no kudahutaza ndetse bazoza birinda no kubwira abantu bibatera ubwo kuko hari igihe babwira umuntu utari no mu gitaramo utizeye bakamubwira ngo bagambiriye kukwisha donc nukuvuga ngo barashamburiye ko bahindutse intumwa za Satani bahindutse intumwa zo kubikamo umuntu ubwoba kandi ubwoba n'ubwa Satani si ubw'Imana urumva nimba utumwe gukora ikintu cy'Imana uzonabwira ugiye ngo wizere Imana no mutabazi wawe kuko niyo mutabaye ariko nimba ushitse ugashamburiye banavuze gasumbira ngo nukuri inama mbonye bagukoreye nukuri n'Imana yo kurokora niko kumubwira ngo waduye ari ku muryango n'imbunda arakurusha amaboko kandi kurasohoka kandi inzira no gukingura kuko murakingurira kuri twiga y'ibyo barose ico gihe umuntu yo kwitwaneza arayoguma mu nzu rero ubutumwa bw'Imana birizivwa ngo mubwira abantu banje byururutsa imitima ni muri kubabwira ibihagaritse imitima rero kuko abantu babwira abandi bibahagarika imitima nindi biheko bihari birahari deka dutegereza b'Imana yahaye impano bazobikuraho nibatanabikuraho dufite Yesu wazutse araruta abashamburizi araruta n'impano iyo niyo mpano twagabiwe iruta ibindi byose abantu bazabyumva twagabiwe Yesu nk'impano yapana gushamburiye Yesu araruta gushamburiya Yesu araruta abashamburiyaje no mu gihe batashamburiye abantu bazohora nihumure kuko nimwemera kubikwa nk'ubwo nanone ndibuzoshira bazoshamburiya musigarane bwa bwoba ariko nimubika Yesu umara ubwoba bazoshamburiya nanone mukomezanye ya mitima ishurutse ubwoba sezera gukama dututaha murakoze abantu bagira umutima ururutse abantu bururuka imitima uburozi bwo bwahereye kera tutarabaho kandi buranakomeje ntabe n'iki kizazi cyacu tuzoshira n'abazosigara inyuma bazosanga abandi baraburaze ababo amagufwa y'inkoko none se inkoko ziracyari none se tuzofa zikaye zitera ziturage bagende gusaba ushira gusa ikibazo kimwe gihari turi mu ngoma turi mu kizazi naco kitakunze kwizera kakujya birizivuga ngo itorero ngo ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi intumwa zagiraga kwizera gushikira Yesu kugasimbuka n'ibibazo none uri kurambira ngo cage ca Stefano bozamutera amabibuye gido no mutwe ngiwe akabona ijuru rikingutse ntavuge ngo ararara akabona ijuru rakingutse abandi bababwira kubabamba bakavuga ati ahubwo nimukubirize kandi je mu mbambe muncuritse ndi mu mbambe nk'umwami wanje Yesu nasomye agatabo ka commentaire nako nsorejeho ku rupfu rwa Thomas w'intumwa uzi ko ari wowe washidikaje kuri Yesu mwizuka naravuga ngo nerekane inkovu zawe kugira ngo nizere ko ari wowe mwami Yesu aramubwira ati Thomas nkoraho kugira ngo wemere ko ari jewe kuko umuzimu tubwira umubiri abazimu tubwira umubiri n'inyama n'amaraso Thomas ngo aje gupfari ariko iyo ni commentaire biblique agatabo nasomye waje kuguhana mu Buhindi yo ni hano bamwiciye mu Buhindi
hano hirya bene wacu basigaye baje kwivuriza ngo aravuga ngo hari ikintu kimwe gusa asabaho imbabazi ngo nuko ngo azagendana igishakwe ngo mwizuka rya Yesu ngo yashidikanyije kuri Yesu ngo aravuga ngo niba ari wowe reka ngukoreho mwana ngo atako kantu niko nashidikanya atariko Yesu amaze kuvuga ngo tumutegerereze mu cumba se ni kwa nyina wa Mariko hari Yesu yabwiye ngo mutegereze umwuka uzogeza umwuka uje ni nyina wa Yohana agira ko umwuka umaze kuza bamaze guhindurwa abagabo nyabagabo arababwira ngo ariko magingo yayi umwami wanje ni muzima akantu gusa nsaba imbabazi no kuri bene data bintumwa nuko namushidikanyijeho azuka ariko magingo ya umwami wanje Yesu ni muzima kuko namaze kwakira imbaraga zinemeza yuko ari muzima abantu rero ahubwo mureke mbabwire ikibatera ubwoba baterwa ubwoba n'icaha gusumba igiheko kuko icaha nico kibi gusumba igiheko naho kugeragezwa biraravuze ngo tuzogeragezwa kugeza umunsi wa nyuma wo gupfa umwanzi uzakurwaho nyuma ni urupfu ibigeragezo tuzotandukana nabyo umunsi tuzova mu mubiri murakoze cyane Imana ibahe tugeze ikiganiro ciza ariko tuzogutumira kuri topic nyamara kutubaza n'ibindi bibazo urasezera turangize ndango warusezeye sawa murakoze cyane